students in line with the 2030 agenda. I would like to say that they are all just flowery languages. There is nothing definite in what they are saying or no plan of action for Fijian indigenous people. In fact, one of the goals of the Ngarase government is to have at least one child from each indigenous family in Fiji receive a degree by the year 2020. This is no longer possible because of the actions by this government to weaken the Fijian Affairs Board and take away the Fijian scholarships for Fijian students. So what they have said is not true. And the second thing is that they have also taken away the Fijian Trust Fund, which is put aside especially for indigenous purposes. And the other thing that they've done is, the indigenous Fijians are the least privileged in Fiji. They are the least educated. The previous government had been really trying to give scholarships to Fijian indigenous students because they cannot afford to pay for their education like the other races that we have welcomed to come and stay in Fiji. So the result is that now we are further marginalized by the imperialistic, dictatorial, insensitive government that is lying to you. And we would like this to be taken in the future work. We are going to celebrate what we have achieved in the last 10 years. It has to come up with specific things that we have been able to get the governments to do so that they don't come and just talk about flowery things without action points. And they are actually suppressing the already oppressed. Now, they also have the audacity to talk about solutions to end conflict. In Fiji, it's this present government that created the conflict by the illegal military coup in 2006, the imposition of an illegal, unjust, unfair constitution, that did not have the prior approval of the people. The constitution that the people came up with was burnt. And then they have the audacity to come and talk about resolutions to conflict, to peace and resolution. And then also human rights violations is still not being investigated. We came up with these issues last year. Matakan ko bila kata miu tuman nga balakala kanu ko pamadala o sa pamadala kina na mado rosawochi na buku ni bola ni lalkai kapag kini sotel na kauna no momunikla na ngonongo ni internet na ken rtu itampa na matentu nortu guru mai tu tumba ni ochi no na sa pakadui o andi tupu ndon ndalo oron tupu ni internet matartu na lenka na buku ni kartu sa vagador balat ni sa tingu sosongo ni mai na kartu vagador vi kanda ni tokei no munir tu vakela ni tu sa tingu ndoro bonon denre ene ola kan sala ko tikin ko koy bi na kamenda na no mati ko balat ni lewu sa tu kuno tiko ni o kanda ni tokei saru lewu na nando bosota senda galbal kembali Yanda kanga satu kini mai yanda savan dono ya, saudi tinam pakai mantap rotak. Nuntur menurut tarungkan, sedap nabuna. Yanda bamure tikin lokalango. Levo satu kuno tiko mesanda kuno stali parlimen. Yo, owe bartakan ni bos ni parlimen sare rewot sama banga indu na budget session. Ka muni ni kelati kun ni parlimen ngo sananda mangapa pa. Namara yang ndona mbaki. Atal ndona kamanda na nomotik. Tutu kumaten dabu ini vanga na mava na dabu parliamenti ena be baki sa ndono mendana kelaki na ni tu savir na bacer tu binatu na maten tungo no ka kon lebo na vital no ni no tu vinu tagi na kartu sa bagador tu o bina kata me li su bala kala na bolo kai sa o ti tun kan do na mava tun kan do na bolo na no bola Sangger tu kinda warna nama tentu lebih kau sabar tak tu bikin dan itu kini mendeklar. Nak kau biar tak ni saya lebih besar rasa bola napa lagi. Sa sini na internet
na hui bola sa bolai ana bulu no kunting takati mo bola bagamit meron inda kilaba be nakasarokanda na rava itu kuniti ko belata ni lawa ni matentu kena political structure si tu ni viru tak salah ko tinggo iyo meron manongo oni nakilati ko ni sa sinta banilalkai sa ochumba madaru binakata mo ni kilani sa sini wakandoni metaba nongo belata tigo ni sartu beda kabandona matviva ngangai na matentu ya na buku ni bola atiko kau nanu ni sarangan indo na kena yabu nor tu beda kabandona viva ngangai kasai kurcungan bi kan nanu nor tu sabe songo ta cungor tu ngon sale bitar-tara na ngon sala ni wako tuku meron ni kaku no nikla lebu naka muni ding teger total labi ni ding katara vi kau warta katong nalalakay me ka warta kong talimpatik na pitsan e kanti na tulok na kambalet na nortu sa via vi nakat nortu volu kuma na mangela me na kobandra range me politaki me sa karon frihuru ver na bulay boy tuku dina na tuku la ko sarang man lumani Ministry of Lands masuba na vi kartu sa vi nakat na mertu bagador maten tungo mendarada tikin nortu sa vi nakat mertu sa bukan lagi na ya ni istri na bulan itu ki sangkai me murid tinggal na kena sangai memboko na kuila usabi ko to mortu don istri bo na banwa mete bu ngabertu kalakay na ibon lalakayo tukuno tikin na lebi ka tukuno na ilili na matentu ni sinan do no wain do na matentu na nganga na bingi na bisu ta tala ko ni fagulo sa tingo kana ndra na matiwa lu metamun go kemno turan kina marama ndra nga kina na bilu ta ki kukuwa bilu ta ki baka dictatorship dina ni kene ombitiko na bilu ta ki baka democracy ndo no na kelati ko ni o bola talanga balata na kena nanu mi malaka mo Australia me mai intervene bit pakar tu ada ka mo solmoni bagi rondul katolu ortu duran na mati wal Australia kena was pacific baka to kena ramsi eli usar nga bal bibes na prime minister ba tikerto na cabinet ana bug na daga buto ele wetu kunati ko ni sini to bata na kisi ko mo solmoni sana o no man indui ibiti na kaya da ka na matintungo pero mo china magsawati o kaya baka lo mo ro ta kana baka sa mantamat ele mo na kanter sayali lewer sa mga ibalang ganon rambula sa may muso na pensen ile mo sa ulo pasyente sa may torso mo na bakit ba yung kilim sa ulo kalima nando na kamret kendo sa to may bibiso taka go na nakaya afekta kana baka sa manitamat na domingo sa ujung china baki serto da kabulungan na bilu tege baka dictatorship awat kuno kinilalkay sa nundono wana marama merawa ro timu mukapa na ilulu to bisa ka mesa soto mata na ilulu mata tu Australia me kira na bibu kina mata tu ni rebeti ko na bin nandam mu sa bitu tikani sa tukunati ko ke baka sinila kana bi kango yan nga ba kalebu kana nga yak na bala no man bonwa alikin na bulan na kamakin na bale sa nga itin na bala man ilakolango yo aunu ita kanirtu sana uli ketu na to bisa kana no wala kasa tunggur na papa nilal kay na papa makawa mertu na revekina nabi ka usabar ta ketu o bambo ta musa vingo man ta vale leke ano kay kamantalay bana baliw